Wengiro kigina kaunti na Meru rungu rwa CPA Monica Kadhono ni bekite kero ke mwanya kenda kwariria budget ya kaunti ya Meru mwaka twitite thirikari ya 2026-2027 akiaria Kadhono awite bakerera kumbika wikira mobatu ya kari budget ne ya kari na boku mantere jankubo bakiwa ne bakwira manto Kathumba kuma thirikari ne muno nontu kubo ni ratwikire municipality. Tuko ya kairina ya muthia kujokia maoni ma muingi kaunti ya Meru makonia mubango wa madhabu kana budget ya 2026 kuthi 2027. Waziri kana CCM wa kigina kaunti ya Meru Monica Kadhono ni agwatanirite na ikariba nkubu kenda batariria mabataro na mendekithia mao kiri thirikari ya Governor Isaac Mutuma Ntoethingia. Wale maoni tukoyukia na wala maoni twayukasia ya kuma sub county shonde na wandi shonde ike ya sentence nende kumanya u tubanganya maoni yara yonde tuyandike yonde tukarande tunekere gavana ayadikire bura akariba kuvuga na iya maingi ya kulokete inyambe chile chobikia kuonekana na kubune wete intobi bingi bakuiba kwa interview beyond lakini kupanga bana tu na kumba kulobe mto aishi sana ku mobilize resources nyuma ya nkubo kwa municipality ya Tori ne bakweregira mibango miega ya weti na mbere kwa gatanene ndwa waziri guturiongera banchoge mbwa monene ndwa ngabana wetu Isaac Mutuma ndwa ala tukinyithia community na already participation tukainayo atweneyo abate twiromba uju turagira na municipality yo mwero yo Joan Kobo na kwa na matarajio jara tukwirigira kwa yithete ria chokerano ntutukwaria ya kumenyeka kiri munene watu enwe indi nkauga uju turirigira batie nuntu bwa Kobo ria kari itengerwe kigina gikiega ama nuntu bwa muwira tukwirigira ikathigwa tu kenda batu ya municipality tukiugaga kwi maoni kwina mpuvi tukuone njega kulingana na mandu ya tuthithitie. Aikari ne bagukatha waziri Monica Kadhono na ne bagushokeria Gavana Mutuma nkatho ne nkubo kwa municipality. Tango chokeria bakariba nkubo nkatho ntubora tuamba kumira kenda tuga mahitaji yetu turi community especially the Itura municipal chokeria Gavana wetu nkatho ntubora mbito tukinyithanire twakija ona municipal na mwiri bwana no tujepo tutumira waziri wa kigina na arua onto mantira tukaria chonde jena muturo bati na twikirira waziri mwitikikua ukwenda kuona mbeca cionde cia Meru County gutumirika ora ciagirite. Kale Mutembei, Uero TV.